O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mā lole soifua manuia, o si mai whaafonga o Tālala Radio Samoa. O le ai suinga I tū la whono e whaafai ngō fia I tangata inivesi o lo I atunu I whafo. O na inivesi mai I ati na e build to rent I totono New Zealand. Tala mai le minister o whale a Chris Bishop Ananafi, o lea na ia tā ua wa whaamaonia le kāpeneta le suinga o le Overseas Investment Act, ina ia sanga lango ai whale nei e whau, ma le whaamoemoe e nofo tutongi ai tangata. O se tasi o fuafuanga na sau I tutonu, o fuafuanga se lau aso le malo lea e whaamuta I lea so. O le build to rent o se whainga fōu I tutonu New Zealand bitai, e le fōu I atunu I whafo. O lo ia le talitonunga o le minister o se avanoa le a whaau popo ai le whai numero o whale maututongi I tutonu o le maketi o whale a New Zealand. Ma liu le tangata I to atasi le tau nei ono le mū na tūla I mai I Taranaki. Te ala titi o le tūla e whāna wala a waile ofiso le tīnei mū. I le mū o se tasi o whale o ainga ma e whaapea taunu uatu, wa tele ina whaaleanga ina umai le afi. Whaamauninga me le ofiso le tīnei mū, e to atasi le tangata ua mau mawai lona soifua, ma o loo so ina nei o se whaalawelave o loo masalu mia. O loo whaawau pēr le taiminei so enga le ofisa whaapea leo I le nofoanga na tupuai. E iei whaamtalanga o loo ngā oi e nisi o whanau a onga le system o loo whaatalo sangai nai student allowance, ma ua wa ai ma le malo e toa ilo ta iala, leo loo whaatalo sangai nai alauni. Ua whaamanino le ministaia Louise Abston, e le ai ni suinga fōu o manao I ai le malo e whai alauni nei e māua e whanau a onga, o lo e universite, beitai, o lea o le aiai loilonga. Ribotia, o le e whanau o lo o māwaina le au whai a toa o le alauni e ui, o lea fo o lo o māua tupe mai o lato mātua. O alauni nei o lo o fua tupe maua mātua ma a whai, o le tūlanga lea o lo o iai, e le tatau o nanga waa. O alauni fo nei o lo o tutongi ina mai al matanga luenga le social development I vai aso taitasi, ma e le toi tutongia, e se mai le loan living costs. Ua whaali ai nisi o whanau a onga na toe loa muli mai a lato whaau ia onga o lea o loo anga wa ai student allowance e ui o loo maululunga tupe maua o lato mātua. Le whaanoa noa tele ma o lato whaali ai fo I e le whai ngō fie a wa o lea no po o lea o lai loan living costs le e umatoe tutongi. Pea ma le afo le whai numero fo mai whaale a ingolo o lato filifilia po o ai ngase lato te talia ina. Whai unga le wasanga se tasi o so enga na whaia, whai lo mai, ele the New Zealand Medical Journal ana nafi, le olo whai mai ai e silia ma le tolo kuata o whale mai I to tonu a New Zealand, la tau te le talia ina umanga se fo e wha ulu watu, pena o lato wha atapu la aina fo I le au whai, o tangata e sulu watu I to tonu o le wha tau sanga walu. Lua se lau mos fuma le fito whale mai ina so eina le so enga, mai to ai titi se vaengo I la tau olo o talia ina so o se ngase e sulu watu. Ma wai fo il so enga pe o le taimi o ko viti le ana fa atetele ai le ana fa mawina I fo ile pa u ile 5% o fale mai na tatala mo so o se tasi ile lua fes fo maleiva o se fainga o soli ai fainga fa avai tau ile soifua malolo ina o tangata uma malola to wanga va ma u fai mai ai ma le reporti e matua I mo o mia le fai o se so enga o le to atele o tangata nei na te ena mai fale mai tua mo le va aia o fo mai fa ale ainga o I la tau lava fo I nei o lo o tele ina toe tumu ai emergency departments I fale mai te tele. Whai watu I tala mai Amerika, toe fo I le whai ngā malanga le vaalele le United o na ua mua se tasi o afi o le vaa a o iai I lungo le ea. Salalau I lungo le social media ta video na tapue. E nisi o le se lau onos fuma le fito le pasese sa I lungo le Boeing fito o le United le taimi na sasawa ne le afi. Ma e wha pe o le pa o se pomu I le taimi na wha ato a mata sa sawa ne ai. O le whainga malanga le nei mai Houston na wha amoe a ngai atu I Florida. Ma e na o le tolus fum tolu minute na iei lungo le ea, a e toe tu lau ele ono le mu. Ma I le kampani wa alele ale United, wo fo I natu I pasese a afia le ta I lua se lau ta la America Credit se mawhaiona toe wha au ngā, I isi whainga malanga I le lumanai. Whatasi ma meo voucher ta isfuru 5 ta la. Ma o le afo ina toe wha au wa le isi wa alele le whainga malanga mō pa sese a afia. O Telefonala Radio Samoa, manuele nei tai au.